Aha mukoro gwo kusima kwa Mzee George Tibemanya ahabo kusemya kigana gubira har St Stephens Kabuba Church of Uganda kandi abikiriza bashabwe kubega kusima ruhanga no kurinda jamagara gabo ni kimwa bintu eruko taba akakwata garunji hagati yitu na ruhanga hamwe n'hagati yitu n'abantu batari omwana utakusima bazihebe ariyo ukiza omukazi utakusimiba ariyo ukiza omusore utakusima omukazi we ariyo mukindi omuntu utakusima omushomesa we wamushomesa nabwo haraho nigire kureba umuntu washomesa akari master yo secondary school kukayo bamunyanjuro mwendazi nabere bishoka namutse rukazo nasebere banga akora n'umusaho. Deputy Speaker ahabwa ishengero rya Uganda Thomas Tayebwa ahamiza abikiriza nka government behire yokorera abantu bihanga area Uganda. Nichoro kurebera tugizirengu buri district tujongere billioni omubyengudo ngudo kandi cyane kandi muzirabe mukuru no kubanka bushenyi mbana kandi kunga miliyoni kabisa so kurwonga ko kukwire ndengu buri mwaka tuongere billioni kana parish model neza kugumizamu na neni organiza kugumizamu. Speaker witu Right Honorable Thomas Tayebwa ukwata umuhanda na shedi yunkwere bize akajyango na Jafta irabanyakabuba nicoreka ukwa rukunda ruhanga kana yitu nicoreka ngo emhanda yitu nkakabuba Church of Uganda yigurwa ahakuba tutayego muntu oshirisanke cyo muihanga n'ekintu kitari cya burijo. Sente ziri kurenga miliyoni 9 nizo zirundinwe kandi zigenderire kumaririza enju yo mwahure ahawo burisa bwa Kabuba. Ubwa hati turugira mu kishwaro ahabwo kuba enju yeje bene tushekesa munonga konka abantu barahanga bakiriyo ntija kutunga n'abandi konke jinjwe tureba ngo budget yiti hateri izoba yaba covered ahabo ko bibire miliyoni 9 no kiciraho kandi twazurundana twaba preginga kandi ntumaye ngo baza kuzireta. Gasha kwa Onesimus ndiye nabo.